Tuni Nscn I M leko lakau kumsang ni lasom ni lugup ni ko inzong wa noi tu so dang ho thado pa wa ngai la na nei ki taw hite tu so hin suma ke ma wa si I am hon dong sung te in lang anjot na wa hin etek win garu zong an ka ba ka ubi ko kholang aboy tai ki kap to na chu an dan hitai tu a zong ting pi bung le lip len ki ka a zong thalging ki tu chung wang ke ne te pa chat na ka pe e zo lang ki sana akal do wa ka mu hi ong I am ho hung nom di ta hila Tangkun Tamilong Kachanaga sponsor by Nscn I M ho hin mini etha nungwa zong bol khel ki salo hi luwa tu chana hi thada civil dong sum committee kisan automatic thala attack abol hi tai gal hi poi thi be bin kanam mi te ying chi hutin gal mi in etha ule le thu le din ki ko taw hi te tol tha chon sit hin gal mi tha wang chon sit hi po kuki gamle namlam kai CSO leader hi cha min pha zo se hi le adang hi cha min pha lo CSO ho le leader ho chule present politician leader ho le thing noi leader ho zo se tuni ko a hi gamle nam ngai lumong bonga khan to machal ding ikam mobile phone to ajingwa chule gamle nam khan to machal sa dinga na phatong dinga kya asil na pathin le mi pi nam pi anga bible thama kya asil na su bili ding ti wa hi le number 1 politics si hinding bang ta ki sim hoi wa hi ngai je sim hoi ding dan nam political party hoi ta khar ki sim ding adang political party kha cha nam sunga koi ma sim thelo be ding MLA MDC koi man tam khat khela po thelo be ding so der front line ba farzona cheng mi lobin zo ate thelo be ding din sa lo be ding election teng koi ma CSO public house a thingnoi koi ma ki kum thelo be ding political party nam pin ki sim hin mi pi a hin khowa teng decision nam pin la ding rules and regulation hoi ta mi pin CSO lam kai politician leader singnoi zo si house zo se church leader zo se le mi tham zo sin se ma hi chu inop now signature ibol so ke ba chule ri so ke te dingo Janhi Wednesday chun Turan Khotor Gas Facility US Military Base ko ma umchu akap ki novin hi chen Khotor les lafin industrial area jong misal nasata akap se in hi kiti hi chiran Khotor attack ball hi Israel in janhi la super gas field rana kap sit je wa hi chle thun a chu Saudi Arabia gas le oil refinery kap sit lo hi kiti Donald Trump in true social kiti media page khana sein na chun Israel and Iran super gas akam hi ipi bol na hamken jong ima ke hepon ngai tun azong apang poi eti hi chi attack bol hi ipi atu doi ham ke hepon mo asa ki kap dan min thil dang isu alung han bal ji le lung han control zo lo akap kha te di hi eti in hi Israel tu apat hi chi super gas full hi akap ki ta loading hi in Iran in hin le attack lewang ale thu ding hi eti Iran le Israel ki do tu ni chana hi ani somni thin ni khu a hitai hi chan chi tun hla thu su ngai zu muntina tha do thu su ngai zo sin bon chawin mangpha